Kedam tang ni phain kora trok siar ni Dilai police station lapen Bokajan police station arlo along Palongni adim along ke ongdung raki ahormu raikom sakhi kenep ponlong ahut bang ke thoma bang phwa phan nep ingnang ponlo Kedam tang ni phain kora trok siar ni Bokajan police station kaparlo Bokajan CCI gera dungalong pen ke ongdung brown sugar kenep dunlong Birta ke long duna tengke thang ni phain kora trok siar ni arni kang sampor phai ke thoma por malong Bokajan CCI gera dung NH thomkebra sirkep atobara long isi joy pen birta ke long atengsi Bokajan police staff C20 CRPF lapen SDPO atum ke ton ke lang asai deng ponno bangso ahut ihum basalong kakhuru asai ke deng dona hut inuda bang phua bega long pen plastic bor pho long ponno bangso bor long ke lang chari dona hut brown sugar pusi pang thek pong Bangso ahut kenep dunlong check raki ahormu ke mana bangphu inut C1 district Bihar state Kabji Mahala long amekar kalitang Ram Subhaga sopo Sunil Kumar Subhag arta ningkan phokebra phwa phan nep innang pon Kenep dunlong check brown sugar din pho ando lapen hithia long anam lake kuti kre pho ando ji pusi Karbiang long SP Sanjeev Kumar Saikia pen pherangkia tuma phan than pachini pon ini yang itu kan kami khobor paisilu itu khobor bisot amar video aru amar CRPF ইয়াতে এটা আমি চেক পইণ্ট লগাওঁ আৰু চেক পইণ্ট লগোৱাৰ পিছত কিছু সময়ৰ পিছত এখন বাছৰ পৰা এজন সন্দেহজনক চেকিং দেখা পাই এজন নামি গ'ল তাৰপিছত তেখেতক আমি চেক কৰোঁতে প্ৰপাৰলি চেক কৰোঁতে আমি সন্দেহজনক ব্ৰাউন চুগাৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই সংক্ৰমণত আমি দুজন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছোঁ Halapu Dilai police station kaparlo Lahorijan PPC 20 battalion CRPF U/C SH Ravi Gill assistant commandant in charge Lahorijan PP ASI Jiten Gogoi lapen Dilai OC PS Rajiv Bora tumpen Japonsi Tovara long kirika khruga sai ke deng donahut ihum Maruti Suzuki Alto 800 AS 15S 4306 along pen sabona homalong ke thapen hon theme heroin home sirke nepon no Kenep long chega heroin garia gearbox along pensi long pon lapen kaddo kawe gram pharo isira thi tokbor trokebra ke thoman doji bang solong ka cherab dona bang hu bang hinia phan setame nep ingnang pon cheklo Kachingnang check bang hini lake Barpeta district Bagbor police station arlo Kahibaria rong amekar MD Nur Islam Asupo MD Nur Hussein Artanikan inquiry pli lapen Baksa district Gubardhona police station Sunbari Kalapani Bajar amekar MD Samad Ali Asupo MD Junab Ali pusi pangthekpon bangso heroin Dimapur pen keban bom hotsi nepon longno kenep long check raki ahormu asat lang ki NG aphan Bokajan SDP ori dengsi palipondo Bokajan penananterang lapen Dilai pen Bijoy rongpi Karbiang long la